Ne znamo koja je prva asocijacija na pomen istočne Srbije, ali za nas istočna Srbija znači bogatstvo prirode u kojoj nisu izostala ni lekovita svojstva određenih predela. Stižemo u 5. banju sa našeg spiska banja koje obilazimo. Gamzigradska banja, ne tako promovisana kao neke druge, ali po ugođaju koji prelepa priroda u njoj pruža i lekovitim svojstvima ne zaostaje za drugim banjama. U specijalnoj bolnici za rehabilitaciju dočekuju nas domaćini koji ne kriju zadovoljstvo što se Gamzigradska banja našla na listi od 6 banja koje obilazimo ove godine. Razgovarali smo o izazovima koji postoje i o različitim mogućnostima za dalju saradnju na unapređenju pristupačnosti. Kao i u svakoj banji koju smo posvetili do sada, i ovde postoji svest o tome šta treba raditi da bi boravak u banji bio omogućen osobama sa invaliditetom. Informacijska pristupačnost jednako je važna kao i arhitektonska, pa smo i ovoga puta spremali smernice za unapređenje pristupačnosti web sajta Gamzigradske banje i uručili ih domaćinima. Kada smo završili sa obilaskom, direktori zaposleni organizovali su radni ručak u prijatnom ambijentu restorana koji je u sklopu specijalne bolnice. Zadovoljni konstruktivnim razgovorom napuštamo banju i spremamo se za obilazak 6. banje. Obilazak banja realizuje se u okviru projekta jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa koji finansira Evropska unija uz podršku Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta. Regionalnim projektom koordinira Crveni krst Srbije, a nacionalni partner je i Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije.